بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Simanamihan dahil ito موضوع يعني سميان دعاء إلى كلمة لا إله إلا الله، الخوف من الشرك، يعني كتاليو si pagsirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala, tuk samyaan pangambin tuk pamaku tuju yani la ilaha illallah. Terus tersabut ku si hadits bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, si waktu samyaan Mu'adz bin Jabal pinabuo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tujulat Yaman. Ubus inakahan Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal yene kahalan ne mahajjana si Yaman. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab. Song kyo pa tek kapain hab qauman aman min ahli alkitab. Minaksud wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dok bang tasabbut din Quran, dok din hadith yene pa ni ahli alkitab, yene al-yahud wan nasara, yene bangsa Yahudi dok bangsa yene Nasara, yene ahli kitab. Kalian si ahli kitab bagi yene kitab dan kitab samawiyah, kitab samiyah tumurun amal di atas langit. Tumurun pasi Musa alaihi salam at-Taurat, tumurun pasi Isa alaihi salam al-Injil. Semua ini dua kitabian kani anin nasikhah yang ia dua kitabian kapasewan ni, kapasewan Quran, ditekan Quran. Bangsa mian kanian ni ala idaakan din kitab duain tumawa di Quran, nahinang kita dumain wi sababan pegeni adaakan da di kitab de suwa sababan pegeni aturin kitab di Quran karim. Iyan tasabut wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yene tagna kyo ngampen yene kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebab ini pege kalimat tauhid ini awal wajibin ala al-abd. Yene tagna wajib si ipun yene kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Us in la ilaha illallah ni asamian pitu syurutnya, kalimat la ilaha illallah. Bagay tatulainu, duk tatuhutnu, yan pitu syurutinin, gay magmumpaat kau yung kalimat la ilaha illallah. Si kaisa pa yun al-ilm, yan katao, duk tahati, al-munafi lil-jahal. Suga ilmu, so itahatinu, la ilaha illallah, bagin magdulnen, bagin katugjanan, wa ma'naha, duk bagin samya ma'nanen, wa amraha, duk bagin samya dakanen, kalimat la ilaha illallah. Al-munafi lil-jahal, yene manggana si kajahil. Si kedua al-yaqin al-munafi lisyak, yene yakin keu mutayakin pangatayanun gak ni pagduwen we gak ni sunumba patut meringkan Allah subhanahu wa ta'ala al-munafi syak gak ni ay pagduwen. As-salis al-qabul al-munafi lirad, yene tanggap nu bang nilai daakan la ilaha illallah, daakan Allah subhanahu wa ta'ala tanggap nu. Al-munafi lirad, misalnya kanianun bohat sikau atau kanianen gay sabi magtawa duk hawanu duk samiyaan yene pangatiannu sumagwarin bangsa daakan Allah subhanahu wa ta'ala ini sambatin qalu sami'na wa ta'ala ko bisa sahabat takali kami tuhud kami sumagwarin Nasara duk misalnya Yahudi bang yatek kasih daakan Allah subhanahu wa ta'ala
takale kami semua dan sinulah kami yene sieme sabian Yahudi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisararin qalu sami'na wa ata'na takale kami serta kami. Nasiyan kita me umat Islamin takale tewi amban siye yene me dumhelule serta tuhut tewi ini sami'an kaakan Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah. Si keempat al-inqiyad al-munafi lit-tark. Yana samia al-inqiyad mian pinatoen yana hinang nun. Pinatoen yana hinang nun. Duwain ko sa mian magula-ula. Si kalime al-ikhlas. Yana samian ikhlas tulus teddo ga niya la isamen pagsakutune yene pagibadat mo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sika enne me pa enne asid so iko sabenna al munafi lil kadhib duwen kiyo pa enne putingan duwen kiyo sabenna ko sa pagibadat mo dumay samyaan sigwa intakite benna pagpisita po intakite samyaan yene puting yene ko me siya samyaan kahalan ng munafiqin. Sika pito yan al-mahabbah suwa samiyaan kiyo kasilasahan mo Allah subhanahu wa ta'ala rasulih malasa kiyo sa Allah subhanahu wa ta'ala rasulih in kalasa si Allah subhanahu wa ta'ala malasa pe kiyo amban samiyaan ahlino amban anak mo amban sinin ni samiyaan suwa parehilungan di kalasano tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah subhanahu wa ta'ala si dalil samiyaan yen ikhlas ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu alla ta'budu illa Allah. Hekka na si ayat menunjuki do tertentu yen si dalil lene la ilaha illallah. Si selesai la ilaha illallah. Us bakal disamian selesai yen ko inne bangkeo hinahagad ne dok tinuhot keo si bisara la ilaha illallah lay fa'alimhum fa inni anna Allah aftarada alayhim 5 salawat fi kulli yawmin wa layla aqahalun si da'akun si wa si tarak si Allah subhanahu wa ta'ala dok rasul ne yan nang bahayang 5 waktu si ellew dok sangin bang sa samiyaan kahagan ne nuknuhut na siya si sambahayang 5 waktu lay fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadu min abniyaihim faturaddu ala fuqaraihim aqahalun siya nukdaakun siya we Allah subhanahu wa ta'ala duk rasul ne pinapardo si siya in sadaqa ma'na sadaqa yun zakat ma'na sadaqa yun zakat tu'khadu min abniyaihim ineddo amban me madai hadaman siyahin paturaddu ala fuqaraihim mus pinabalik ko sa simiha miskin siyahin fa inhum ata'uka lidhalik bang sa samyaan tinuhut yele tawisarayen fa iyyaka wa karaim amwalihim nasin at-tahdhir yele bian pinalalaani fa iyyaka wa karaim amwalihim ge samyaan dinaak ye nganyaya ge samyaan ye dinaak nganyaya sababine in anya men ay yakitinalo samyaan si da'watil mazlum yene si tuaa yene si pako si sukna samyaan aatanya sabab nen yan inaatanya yahin bisan kan dumen muslim ga niya antara Allah subhanahu wa ta'ala apabila samyaan mako yene aamatanya yahin yene si makna si hadis ni. Palatong kita si hadis yene si kadue arakala na si kapatid. Walahuma an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar amban si Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabanna li Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabda misara yasi elle Khaybar si waktu si pasek ke Khaybar tapit sa si Madinah
yene samian barak me Yahudi, barak me Yahudi yan si waktu pinaala o Rasul sallallahu alaihi wasallam yene me kasinduha naman me Yahudi si Madina ubos paglayin sa pihak Khaybar yene samian lai barak din si waktu sa paase inin yene syahid ad-da'watu ila la ilaha illallah pangampen tuju la ilaha illallah fa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu la'u'tiyanna ar-rayata ghadan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu pangurung ko pa ina sumu panjihim yene yuhibbu Allah mian malasa pa ini si Allah subhanahu wa ta'ala pangurung kusumo panjihin si lella kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dok rasulne demikianin kinalasahan ni Islam wa rasulne wa Allah subhanahu wa ta'ala dok rasulne pagsakay sa bisara ng Rasul sallallahu alaihi wasallam fabata nasu yadukuna laylatahum mian kanakanian nali mikil yene samian me manusia ino waktu ini sahabatin dan bangpain tapangurung si yene panjihin si waktu samian yene sumuyan because si Rasul sallallahu alaihi wasallam yene pangurung yene makatan panjisumuhin iluka si yene Khaybarin iluka si yene Khaybarin si zamaniin taman amnaul hisin mian taman haget ni barak haget ni samian palugalan iyan na Khaybarin si waktu iyan naubos kani-kani si samian may sahabatin miyan magkinaagin magpain pangurong siya iyan panjihin falamma asbahu gadaw ala Rasul sallallahu alaihi wasallam pag samian ni pasubo kani-kani ni sa patudyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kuntum yarjuna ay yuqtaha kani-kani si samian mangapun bangpa ini pangurungan ini panjihin faqala ayna Ali ibn Abi Talib fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin pa ini Ali ibn Abi Talib yene samian damanakan ni ingin pa Ali ibn Abi Talib na pinain na saki pa inanuhin min sahabatin radiyallahu anhu wa huwa yashtaki aynayhi kalimbenan Ali ibn Abi Talib fa arsalu ilayhi fa utiya bi yan pinaeddo ni sarta tekka ni Ali ibn Abi Talib fabasata fi aynayhi wada'a lahu fabara'a ka'an lam yakun fi waj'i pagsakay ni samian tekka pinagpaan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam in Ali ibn Abi Talib sarta pagsamya sarta ang dua ay makuye pinaala maniye iyan kalimpenin pagsakay pinagpaan ni samian bugtoy mules si kwe dua sa halingka niya iyan ang pansamian ni mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atahu raya pangurong na panjihin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsakay pangurong yan ay shahidin sinasaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ni umfuzu ala rislik bakwa kita kamaya kiyo mapalinganit ni sahatil qaw bakyo tekka yun si halaman ni kawaduin kamaya kiyo dumain kiyo piyo samyaan mo samyaan takabur dumain kiyo samyaan piyo mo samyaan pagdakag malingkan din piyo kiyo mo kerip yun kalunok dumain samyaan kalamba yun sesa Rasul sallallahu alaihi wasallam si Ali ibn Abi Talib hatta tanzila misahatihim summa ad'uhum ila al-islam us kampen sa Islam inin dalil yele tagnatab na wajib si manusia mian suga kinampen tujuh kalimat la ilaha illallah duk yele tagnatab na wajib si ipon suga pagkahagaran ini duk tagnatab na inin samyaan rukun aman arkan Islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala alaihim duk akahanon siapa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yele kapatutan Allah subhanahu wa ta'ala sisihin
akahanon siya iyan kapatutan kapatutan Allah subhanahu wa ta'ala sisihin yaksi nakan aban kapatutan Allah subhanahu wa ta'ala sisihin iyan samian haqqullahi 'alal 'abid ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a in aban kapatutan Allah subhanahu wa ta'ala iyan samian kapatutan Allah subhanahu wa ta'ala ipunin suga sabihan mag-ibadat tujuiye gege samian magsakutu gaya samian magsyirik ubos amban hak ipon si Allah subhanahu wa ta'ala sila gaya magsyirik mag-ibadat ay yudkhilahu al-jannah miyan pasik sa ini surga ubos pa niya fawallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Banga japain Rasul sallallahu alaihi wasallam kahidayatan sababan dan buah a'a hape amban samian pandangan dia ku tahu yang akan begini sampai mendangan dia untai sebuah hape pandangan si zaman le sebab si ku itu na dia tanggung ini sekatan mengalai dia min humrillah hape samian billahi puas billahi yan ang matsa sa niya tabahan si Duelo ko niya sa tikde mura sa tebi magkasuwa balik bang niya ay tumawa diin aman Allah subhanahu wa ta'ala taupin bang niya ay magkamali sarta sala iyan ang baran kunin sa syaitan puas billahi ako qawli hada wa astagfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim